Нуртания Изетовна в бақшаға келіп, о вақыт бұл ердің мүдересі Алла Иваны Ермолова еді, оны да біз мемнуниетлі әр вақыт қатырлаймыз. Бұл группа açılған еді. 2 жыл евел бұл группаны текран қапатылу лафлары башланған еді, ама ана бабалар ve bizim Marif birleşmemiz tahsil nazırlığına mektup yazıp, ona böyle onun ardından жүріп, o gruppa saklanıp kaldı ve bek yaxşı çalışa. Biz grupamızda Kırım Tatar tilinde şiirler öğrenemiz, türküler, bayramlar geçiremiz, Oraza bayram, Kurban bayram geçiremiz, Derviza, Navrez bayramının aşında hazırlanemiz. Biz bunda grupamızda Urfa adetlerimizin geçemiz, anlatamız, vetan ne o? Ne için onu gerek sevmege? Çünkü biz bu vetanın sahipleri. Azılanı burkinci titremeye başlar. Потому что наш Крым, он действительно многонационален. И в нашем детском саду группа с крымско-татарским языком обучения. Есть группы наши, обыкновенные, общеразвивающие группы. И, конечно, то, что мы заложим детям с раннего возраста, то будет дальше. Тогда наша страна будет процветать.